Hiroshima amadi Nagasaki hariba lamdamani asida thadakhiba atom bomb asi yamabada 15 kiloton TNT oigani adubu masidagi 40 times hena sathiraba radioactive 354 feet wangba amadi 840 feet pakpa dum amadagi horakpham oikhi masigi accident asibu 26 April 1986 hariba chahi asida thokhi masigi accident asi historic ta khwaidagi sathiba nuclear man-made disaster amani haina launakhi matam asida America gi khwaidagi yeknaba oiriba Soviet Union asi mamai lukthakibani historic ta khwaidagi sathiba disaster asibu Chernobyl nuclear disaster haina khangnakhi miyoibagi khitang section hodaba amadagi chawraba 225 ton TNT asigi horapham oiri ngasisu miyamgi damakta TomVerse Khuman na sathikraba nuclear disaster asibu matau karamna thokhi haibagi matangda video ama puduna laksari Chernobyl nuclear plant asibu Ukraine ki capital Kyiv city dagi kilometer 100 muk chatlaga leiba private city asida lei hairiba mafam asi ngasidi completely closed tawsinkhre matam aduda Ukraine asi Soviet Union gi manung chanduna lei hairiba matam asisu Cold War gi matam oibana Soviet Union na nuclear power painabgi damakta nuclear energy sizinaba power plant kaya saba horakhi masigi makha chatharakpa oina Chernobyl power plant asi nuclear reactor sizinaba building mari thokna lei building sing asigi marakta number 4 haiba building asina ikon kona semki reactor building amamna 1000 megawatt puthokpa ngami matam asida Soviet Union apunbagi tangkhai khaktamaki electricity puthokpa ngami electric puthokpagi mawong asi nuclear reactor sizinaduna ising adubu soholiba ising dogi maninduna amuk turbine adubu unghalli ungiba turbine kaya aduna electric pu amuk puthoki nuclear reaction asi chain reaction oiba maramna control tawba ngamde reactor amagi manungda yamdrabada control rod 211 hapsinduna control tawi control rod asi nucleus pu absorb tawba ngamba material kaya na sai control rod asi matau karamna control tawribano haibagi matangda kharadang kunjeramge nuclear reaction asibu nucleus ka uranium atom ga punjanarba matamda reaction thoi rod asidi nucleus absorb tawba maramna nucleus adubu rod aduda loina absorb tawi sumna nucleus kaya absorb tawgraba matungda uranium atom khaktamak lemhawi mathanta lemhawrabana reaction adu tapna hantarai masigi makha tarakpada Chernobyl disaster asida sizinariba control rod asi borochloride na semi aduga rod asigi matondana graphite oina hapi aikoina khangadabadi reaction asi 24/7 mathau tawba maramna 160 degrees Celsius yawi reactor asina puthoiba temperature asi numitki surface ka yengnabada 30 degrees Celsius khaktamak hanthai haibadi almost as hot as the sun surface haibani maram asina reactor asibu ingthaba matamda araiba oide samsamna haibada matam jam changi haibani aduga water line sizinaduna reaction asigi marakta chenduna reaction asibu ingthaba matamda mating pangi gari da hairabasu gari gi engine ingthanabagi damakta aikoina coolant hapaduni gari gi engine asidi aikoina start adubu off tawba matamda mathanda lepchai adubu Chernobyl reactor asidadi water asigi khongjal asi khudakta lepte maramdi reactor lepa tarabasu heat produce tawba leptabanina reactor asibu ingthanaba hapliba ising asisu lepa yade adumakpu ising asibu lepa laitana chenabagi damakta electricity darkar oidabadi nate hairiba electric asibu reactor asigi turbine amuk puthokjai masidanatana diesel generator asisu backup ki damakta sijanai karigumba reactor asigi electricity asi fail oiduna water pump asi fail oire haina khalasi matang asidani yamna maru oiribasi karigumba mai phangdaba tarabasu 60 second phawgi manungda backup generator asi on torokadabani 60 second asi matam asida yamna maru oi masigi manungda backup generator asibu on toroknabagi damakta engineer kayana advance oiraba system kayabu install tawi haiba system asi reactor 1 2 3 dadi success oina function tawi wari makha chathajarake 1986 ki April 25 haiba numit asigi numidang wairamni reactor number 4 asidasu backup engine asi 60 second phawgi manungda on toroknaba preparation tawduna leiri mamangdasu tawkiba dugumna reactor number 4 asidasu normal oina preparation dumak tawi haiba preparation asi deputy chief engineer Anatoly Dialog ki makhada tawi adubu haiba preparation asi anirakti fail oiki adubu chief engineer oriba Anatoly Dialog asina preparation asibu numidangda oirabasu adumak chathakadabani masida mambangan bagi mathau tade haiduna preparation asibu makha adumak chathaki hairiba preparation asida rule book ki matung ina 700 megawatt generate tawudabani adubu Chernobyl asigi normal oina 1000 megawatt ti puthokjai aduga chief engineer asina reactor asibu taptharaknabagi damakta rod hapchitnaba order tawki rod asi hapsalaba matungdadi 1000 megawatt asi 30 megawatt oina haitharakhi masidagi amuk yamna ka hena nemthakibana rod adubu amuk satoknaba haiki matam asidadi 200 ta amuk khangai haigalakhi 200 megawatt
ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠꯇ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯔꯣꯗ ꯑꯁꯤꯕꯨ 211 ꯔꯣꯗ ꯁꯠꯇꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 8 ꯔꯣꯗ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯦꯝꯍꯧꯈꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯔꯨꯜ ꯕꯨꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯔꯨꯜ ꯕꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 15 ꯔꯣꯗꯇꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯔꯨꯜ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯔꯝꯅ 200 ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠꯇꯒꯤ 1000 ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠꯇ ꯈꯪꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯤꯠꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ इवापोरेटकी चांग का हेना वांखलखी इवापोरेटकी चांग का हेना वांखलकप मरमना रिएक्टर असिसु निकपा हाइबदी वाइब्रेशन थोलखी वाइब्रेशन थोबदी इमरजेंसी स्विच बु ऑफ तौगदबा हाइबसी रूल बुक की मतुंग इन्ना यावे इमरजेंसी स्विच असिगी मथौ खरदंग हाइजरंगे इमरजेंसी स्विच असिबु नमदुना लैरिबा इंजिन अमदी रिएक्शन कया खुदक्ता ऑफ तौगदोरिबनी अदुबु मथक्तसु पंजखरबदुनी रिएक्शन लेप तारबसु हिट प्रोड्यूस तौबदी लेपते असुमना रिएक्शन असि असुम वांखलकप मरमना चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट असिबु सापु अकनबगा लोइना काइखी सिसोग्रांगि मतुंगिना 225 टन TNT मुकी सापुदा काइखी हिरोशिमादा थादखिबा लिटल बॉय असि पोखाइबदै चेर्नोबिल डिजास्टर असिना 40 टाइम्स हेली मतम असि पुंग अमगा मिनट 23 चटपा 26 एप्रिल 1986 की अहिंगनी मसिदा अखोइना हंगबा याबा वफमदि कंट्रोल रोड असि हापचलगा रिएक्शन असिबु कंट्रोल तौबगी महुत्ता करिगी पोखाइरक्लिबनो हाइबा सिनी मसिदा अमुका अखोइना खंजनगदबदि कंट्रोल रोड असिगी मतोंदा ग्राफाइट ओइना हापी हाइबसिनी मखोइना इमरजेंसी बटन नमजिङैदा हिट असिदि रिएक्टर अमना पुथोकदबा चांगदगी का हेना पुथोखरबनी मसिदा नतना रोड की मचिंदा ग्राफाइट ओरिबा असिसु रिएक्टर दुगी मनुंगदा खंगहौदना थादरिबनी खंगहौदना थादबा मरम असिना कंट्रोल की टॉलरेंस अदुगी चांगदी हंथकी मसिगी ब्लास्ट असिदा इंजीनियर अनि खुदक्ता सिकी अदुगा अनि अमना मैना चाखी अदुगा 28 वाकर अमना हप्ता अमगी मनुंगदा रेडियो एक्टिव न मरम ओइरगा सिहनखी मसि फावदा मियामना इचम चंबा मै चाकपनी हाइना खनखी मसिदा 5% मुक्की रेडियो एक्टिविटी नुंसिता स्प्रेड तौखरगनी मसिमक फावबा सोवियत यूनियन की प्रजासिंगना करिमता खंगमदे मसिगी मतुंग फायर फाइटर्स कया योरक्तुना मै चाकपा अदुबु इसिंग कापसिनदुना कन्नबा होतनै अदुबु मै अदुदि लेपा लैखिदे चाकलिबा मै असिदि ग्राफाइटगी हौरकपा मैनी मरम असिना मै अदुबु मुथतनबा होतनबदा अवाबा अमा ओइखी न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट असिना मरम ओइरगा रेडियो एक्टिव कया संतोकदगी इसिंग नुंसित छेंगक्तबा मरमना अहिंग अदुदा मियोय 50,000 हेना लांजेनखी मसिगी मतुंग सोवियत गवर्नमेंट असिना सोवियत पुंबा इमरजेंसी शटडाउन लौथोखी मसिगी मतुंगदा नुमित 10 चंगना फायर फाइटर्स कयाना मै अदुबु मुथतनबा होनखी मसिदा नतना हेलीकॉप्टर फाव सिजिनदुना 5000 टन मुक्की अरुंबदा लैबाक लैंगोय अमदी मै मुथतपदा याबा सिजिनबा मटेरियल कया हेलीकॉप्टर असिगी मतेंगना मथक्तगी हैथरखी फायर फाइटर्स कया अदुना वाना होनदुना नुमित 10 गी मतुंगददी मै असिबु मुथतपा ngamखी अदुबु हु चेलबा रेडियो एक्टिव गैस कया एक्सप्लोजन असिना मरम ओइदुना एटमॉस्फेयर असिदा लेपा लैतना संदोरखी फायर फाइटर्स कयागी पुंजीबुसु रेडियो एक्टिव असिना मरम ओइरगा सोइनायहनबा नत्रगा सिहनबा फावबा यावी मसिगी इंसिडेंट असिबु कोल्ड वार गी मतम ओइबनिना सोवियत यूनियन ना इंसिडेंट असिबु लोसिनदुना थंबा पामखी अदुबु असुक तमथिख्रबा डिजास्टर असिबुदि करमना लोसिनदुना थंबा ngamgani मसिगी मतुंग तारकपदा यूक्रेन का नकनरिबा स्वीडिश की रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन असिना नुंसिता रेडियो एक्टिव की चांग का हेना हेंगलकपा मरम असिना कराइदगी लालिबनो हाइबा थिगलकपा मतमदा यूक्रेनदगी लाकपनी हाइबा खंबा ngamखी एक्सप्लोजन असिदा थौना फरबा मैकेनिकल इंजीनियर एलेक्सी एनानिको केनियर इंजीनियर बालारी बेस्पालोव अमदी शिप सुपरवाइजर बोरिस बारानोव मखोय अहुम थोक्तुना रेडियो एक्टिव ओइरबा स्टीमगी इसिंग कया अदुबु ड्रेन पाइप लोमदा सेंदुना फत्रबा इसिंग कया अदुबु ड्रेन तौथोक्तुना मियोय कयागी पुंसी कनखी मसिदा नतना मखोय अहुमबुसु टेक्ता कायदना थोलकपा ngamखी अदुमक ओइदुनासु रेडियो एक्टिव असिना मरम ओइरगा आयोडीन 131 हाइरिबा केमिकल असी का हेना थादोकपा मरम असिना समजखरबा मियोय कयादा थाइरॉइड कैंसर नाहली मसिनासु लोइबा नते न्यूक्लियर रिएक्टर पोखाइगिबा जगह असिदगी रेडियो एक्टिव थादोरकपा लेपतबा मरमना सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट असिना 3 बिलियन चंगना रेडियो एक्टिव थादोइबा मफम असिबु खुमजनदुना थमखी मसिदगी रेडियो एक्टिव की चांगबुदि खरा मखैदि हंथरकपा ngamजखी असुमना ngasiगidi TomVerse Khuman gi माइकैदगी मियामदगी कायना याथंग निजरी।